Wathi wena angipe yonke imali edinga uthi u2000 athi mina awu ukuthi ngiyakufeatureisha nje asengithi ke mina awu angeke ngikwazi ngaphinda futhi ngakunxusa athi ngicela ungidlalele ikeyboard futhi ngoba sesisebenzisa isikhathi eside kakhulu lapho wathi wena kimi wathi kuyimali kusuka umuntu ngibheke egoli wathi mina okay webhuti ngiyokukhokhela wasethi yena ukuze ngisuke ngifuna upetrol athi mina hawu bhekwane imali ngiyakhokhela no keyboard ayihlekisa futhi ngashaya sengathi angiboni ukuthi unenkinga usiwenzani ke manje ukuthi ingoma yami futhi nina naleli khalashana lapho hamba nalo yoba kuhle abafana bami bakuya ukuthi leyo ngoma yami ngizopromotha ngayo yonke iminyaka lena nisazoqhubeka nipromote ngayo abafana bami ngoba hayi unyaka ozayo ngibekile kuyofuza ukuthi ngiphinde ngiqale phansi ngisho nezinto leyo record asineyithatha phi ingoma efana nale ngoba phela njengamanje ndoda uyathengisa uthumile uthuma ngengoma yami akekho umuntu ongazithi mahelelo amiswe lonke lasokuwaliyazi ukuthi ingoma yami wena wenza nje ukutshela amaqiniso sikhohlakala endini ngafika ngarekhoda ngithi November 2020 athi Kodima Poetry ngokuya ngokukhipha umsebenzi ngafaka ingoma yami kwi-status ngisestudio ngitshengisa abalandeli bami ukuthi nakhe sengiwenzile angithi siya WhatsApp nawo ayiseve ingoma yami uthe ngizwa awu Nobusobesamaze futhi lokuyiphelile ingoma zomkhonto akakhiphi kuze kube namhlanje yebiyababa wagcina ngombakabahle kuze kube namhlanje lisaphi imali kanti noma lidlale ishasha masika bridge wama imali yebiyababa Jesu futhi wala phala ziyafuneka imbuzi abantu emakhaya futhi wena amacala akho maningi kakhulu lenzo lokuthi nithi angigele emahostela nithi ngithumile kodwa ngibeni libe nisupportwa khona futhi nina nizibotha lenzo ukuthi nithi manifika khona nifike nifihle ngama-mask angithi nithi ngithumile kanti abantu abanandaba sitshana mhlawubonani futhi lalela mali ishasha kuphele nendaba nawe nsizwa nendaba hlobo sitshana nawe yes mina kwazisayithipa ndawo izizo zithanda umgonqo wakho kuphela ngeke lokuyicumazana nawo yes Straight. Kodwa ngeke ngabe ngeke
ngizorekhoda kuwa 2015 ngenza ama-track awu-5 awaphumanga awu-5 sakhumbula ukuthi waphuma ingoma eziwu-3 wangibotshela iy'tolo engingazazi wangibalela izinto engingayi-understand isitshalo ngasala ngavuma wathi ingoma zami yilahlekile emshinini kusele ingoma ey'ntathu ngoba ubona ukuthi ngiza ngamandla ndoda ngathula ngangasho lutho ngangithi siyasebenzisana ngathi mhlawumbe wakwindlela wangikhokhisa ngayo ngoba uthi angiyavuli imali yokurekhoda ngayiphatha kahle ngehlela ngezansi ngaphinda futhi ngabuya kuwe ngarekhoda i-album eyinama-track awu-14 lawo ma-track namanje basakhala abantu bathi awuphatshiwe kusebenzeka kanjani kanti kuleya ndawo osebenze kuyona ngoba ama-backing ashona phansi ama-leading asuwezwa isawundi nje iwiki iyaxega kodwa wena uswisa ingoma zale ndoda irekhode kuso le studio siyibona iyiphila nje ingoma iyiphezulu kwenze njani kanti ngezakho ingoma ngathi uba futhi namangaza usungishinile wakhona lapho ndoda uhleli phezu kwami ngoba kade wawuhleli phezu kwami mnumzane ngithule ngikubuke athi ngikushiyeke manje siyozuthi kushuthi mhlawumbe ngizele wena empilweni kanti lutho ngiyaqala ngiyagcina ngincike futhi ukhuluma la ngisokuye ngisho lutho kuwo dlalile wami ndoda ithukuthuku zami ngwele phansi athi ngikuqabisele mpala ngikuthi nje kancane ngikuthi hala muze ngikuhalise nje mpala kithi ujini yami engiphethe-ke kulo nyaka ukodima ushumleziji umketulo ojiniya imbongolo entamabhalisa zingeke zibhizi unkokwe masarutshana masimenzise leyoshona uthatha phansi ebhekuvile emangwaneni kwilinkitha uphethe ngoshipa sitola bathi sashipa isitola lashipa ibhukhane ngoba ubize ishuku lompondo umshiyashiya usondo lomvuka kuthula nje phesheya kwami empondo angithi yona nsizwe embukele nayo-ke leyo kwibhaskitha uphethe ngokhoza nomaphikophiko andizi Jesu futhi-ke kulo nyaka uvuma lowo mngani wami bese kuthi kwi-keyboard bese nguphatha ngekehle kudali-ke uphatha abantu ufuka uncaba zomthakathi ube ukwenza umkhokheli zazi yokubuziswasho madala xakwazela nje madala into ezingasekudinga la angeke sikwazi phela ukuyishayela